Studio Palwolo. Opal Wolu. Kayak Nonton film-filmnya apa? nonton filmnya rahasia kok tekan kana. Kungo. Kok tak jelasaken jaluknya film apa? Khusus kanggo sing masih melek. Panitia rasa pegang sing mau etakan ngenteni orang yang tak bakal sedih yang janji Aunesi kakang arep mengembang Aja. Jengkal jengkul ngenteni pikir emosi Sebenarnya kula rasa keder pisan sebab loli lunga-lunga tanpa tujuan. Serang kula arep mengerti Bane dalan sing sepi Akal pengen memandu cinta Tentunya aman Membilang bebarengan. Film apa juga? Iya ya mas, maka wong dipaksa kangen kuble. Ya iya mulanya gampang Mas, oh. ayo nonton film. Tapi nonton filmnya aja nonton film percintaan. Tadi Nontonnya film persilatan. oh konon silat sing wis tanggai wengi ya Nganggo sangu. Sangu bakal wis rumah tangga tukaran. kanggo sanggup yen besok membengkong kawinan Ilem kongam mangkat wong loroan Dekatan watir bokat mengko ketangguhan Sekarang Arab melan mendi layu etan luruwe dalan sing sepi bakasan dalan sing sepi. iya Kone anak begal. begal Iya. begal tuh ini si Jino Apa sih? bakal seneng wong wadon tinggal ngamplang-ngamplang bae Sampai apa pasrah? ya pasrah kono begal rasa pegang sing mau kangen pendi orang yang tak bakal setia janji mau desi akan arep balik mandi jengkal jengkal
kula padha wong tuwa ngaku sakit pura-pura arep priksa numpak beca uang loroan kula emang bukan mengko ketangku uang berserah arep pambat dalam menteri penting laku luruhe dalan kang sepi apike pembantu uji dadi mendi sekian lunga nonton film percintaan banding-banding nonton percintaan banding-banding nonton percintaan blenak dong ayo Upin Ipin upin ipin tinggi wingki das kelala po damar bulan isun ora usah dilanjutaken nonton filme iya